iphelele iphelele because oku kusemhlabeni kubambezela abantu nako abantu bafuna ipower abantu bafuna wealth abantu bafuna udumo abantu abafuna honor abantu bafuna blessing bafuna praise abantu bafuna stability strength konke kusenkosini yethu Jesu le nto itholakala enkosini yethu Jesu enkosini yethu Jesu no wonder mighty ability ushiyani konke nilandele ngeke iphakameze kwinkosi ethobekile kuthi nayo yonke le nto kuthi nje thina sikholwe yiyo siyabonga banana noSathane owathi uSathane ukuze ukuthole lokho yes hayi siyabonga bazalwane siyabonga khona omunye bazalwane siyabonga hayi bekukhuthazana nje bazalwane ukuthi hayi no basahlabelela sithi what a mighty God we say bese sithi sweet Jesus you are so precious most special right than God most precious and special than God siyakhuthazana nje ukuthi bazalwane siyakhona nje ukuthi atesho nje ukuthi funeke sisusa amehlo ethu lana siwabhekisele phezulu ube somajini ubumnandi usuka kule atmosphere kule environment usuka kule amndawo leyana kulo babuhle siyabonga bazalwane lento ebhalwe uJohane la kusambulo lo mphuzo phale nawo ambulelwe yona uthi onke amadoda abasezulwini asemhlabeni ngaphansi umhlaba sonke lili zonke azoguqa amadoda ilimi zonke ivume lokho okwenzakala njengamanje so uma uSathane ufuna ukuphazamisa yonke lento so ke okwethu ukukhuthazana bazalwane singavumi sikhuleke njalo ake siyabonga egameni likaJesu masikhuleke siyathandaza Baba wethu ongcwele onguyise wenkosi yethu
manje sizofumana izwi lethu esithandaza kakhulu ncwadi kaJohn chapter 8. John chapter 8. John chapter 15 and John chapter 16. John chapter 1. John chapter 8. Yeah. John chapter 15. John chapter 8. Ndokulandela msindisi John chapter 15 verse 16. John chapter 16 verse 26. So qala ku 25. Okay, sizafunda ke ngeBhayibheli yesiXhosa. John chapter 8 sahluko sesibhozo verse 30 asiqale ku30. Amen. Akubona ukuba uyazithetha ezi zinto bakholwa kuye baba baninzi. Verse 31. Ubesithi ngoko uYesu kuloo maYuda akholiweyo kuye, ukuba nina nithe nahlala elizwini lam noba ngabafundi bam inyaniso. 32. Naniya kuyazi inyaniso, yaye inyaniso iya kunikhulula. Amen. Hallelujah. Sawuthetha nje kakufutshane kule verse. I think lama verse amathathu ayafana ayangqinelana okanye ayafakazelana. Ekuseni namhlanje ndivuke nalento ithi kum ngaphakathi. Until sifikelele ekuzalisweni ilizwi likaNkulunkulu ukuze amandla kaThixo abonakaliswe kuthi. Amen. Amen. uYesu apha uthetha namaYuda okanye asithi nje nabantu abethetha nabo. Efundisa eyona nto indibambayo ke kule ndawo ukuthi ekufundiseni kwakhe ithi izwi lenkosi baye bakholwa baba baninzi kuye kwimfundiso zakhe. Haleluya. Baye bakholwa baba baninzi. Now ekukholweni kwabo uYesu Kristu uye wanamazwi ekukholweni kwabo awathethayo ngenxebo lokuthi bayakholwa ukuthi akwanelanga nje ukuthi nikholwe kum okanye kumazwi endiwathethayo kodwa kudingeka ukuthi nihlale kuwo. Amen. Niqhubekeke kuwo ngoba kungenzeka ukuthi ukholwe kuba izwi lithethiwe ulizwe ukholwe but uma ungaqhubekeki kulo still izwi lingakuncedi ngalutho.
Amen. Amen. Oko siyakufumana uYesu mayefundisa kingdom kwincwadi kulando I think Matthew chapter 13. Yes. Amen. Uthi kukhona uhlobo lwembewu oluthe lawela elulwalweni. Amen. Kundawo ezinamatye. Yes. Now lithi izwi lenkosi kuba ulwalwa indawo engenamntu noba elulwalweni phezulu kwelitye noba ungagalela umhlaba apha sizigabela umhlabathi apha phezulu kwale lomgangatho. Now imbewu oyifaka apha ayizuya ndawo because kukhona ulwalwa ngaphansi, kukhona ilitye ngaphansi. So ingcambu okanye impande iroots azikwazi udlulela zimile. Then okuza kwenzeka ukuthi uma kuye kwavela isimo sokutshisa kwelanga, then isityalo esingakwazi ukumelana nelanga because ingcambu azithini azitshonanga azizinzanga azitshonanga emhlabeni. Amen. Now okukukholwa kwethu uJesu Kristu uyabakhuthaza ukuthi ukukholwa kwenu makungaphelele ukuthini ukuthi nikholiwe koko ndikuvileyo, kodwa qhubekekani ngezwi lami, because uma niqhubeka ngezwi lami loo nto iyawunenza nibe ngabafundi bami inyaniso, and loo nto iyakunenza ukuthi inyaniso niyazi. Amen. Now inkosi uJesu apha ke ngoku apho indivuselele khona ukuthi i-problem yethu, that's why inkosi uJesu esibiza ukuthi asiphume kule system, because uma sikule system izwi alenzi ukuproducer nix. Yingakho ufumanisa ukuthi sikule system siyaconfess izibhathizwa lisenzele nix because alikho semhlabeni oright, alikho sendaweni right. Amen. Now uthi uma nithena naqhubekeka, if you continue uqhubekeka njalo, and uma ukholwa kunezinto ubunazo, ukholwa kunendlela ubuphila ngayo. Amen. Ayithi ngoba ndisithi ndiyakholwa indlela ebendiphila ngayo automatically ibe iyadiliteka iyacima, but ngokucontinuisha koku ndikholwayo, the more nicontinuisha the more indlela ebendiphila ngayo idiliteke empilweni yami, but ayinakudiliteka unless mna ndicontinuishe noko kusha ndikuvileyo. Amen. So even noma sinokuhlaseleka okuthile, amen, kodwa kukunofuneka siyazi ukuthi izwi likaNkulunkulu lidinga ukuthi sicontinuishe nalo phezu kwesimo, and the more sicontinuisha nalo phezu kwesimo, the more isimo sisohluleka. Amen. The more ilizwi liba i-overload phezu kwesimo. But i-problem ukuthi thina silikholwa izwi likaThixo but singaqhubekeki nalo, then oko kwenza umahluko. Then kutsho ukuthi ke ngoku ukhula okanye iwheat lizawuqhubekeka lifumana amandla okukhula. Amen. Yeah, but if siyaqhubekeka loo nto izawusenza ukuthi sibe kunokwazi ukuthi indeed kwinkosi uJesu Kristu sinako konke, njengoba besifundile I think izolo ukuthi John chapter 3 verse 35 ukuthi uyise uyamthanda inyana, kungakho zonke izinto ezinikele ekuye esandleni sakhe. The more ke ngokusicontinuisha kuye uJesu Kristu ezwini lakhe, the more sizawudiscoverisha izinto zethu kuye. Amen. But asizukwazi ukuzidiscover, sizawunela nje ukwazi ukuthi izwi lenkosi lithe izinto zonke uba wethu sezulwini zinikele kuye, then sazi nje oko. But for us ukuthi sizidiscoverishe each and everything of us esesandleni sakhe, kudingeka ukuthi step one step forward, sicontinuishe. uJesu Kristu ingakho abakhuthaza ukuthi ninganeli nje, and futhi le nto the more nicontinuisha iza kunenza lento nicace ukuthi now ningabam abafundi ngoba nicontinuisha kokwami ngoku, nikushiyile okokwezwe okwehlabathi, but ima ningacontinuishi nokwami still nisengabafundi behlabathi. Amen. Now itizwe lenkosi uma nicontinuisha kum niza kuyazi inyaniso, and inyaniso iza kunikhulula, and sizakwazi ukuthi my healing ikuye kuphela, because xa kuthiwa zonke izinto zinikezelwe kuye. Amen. Ezi zinto siziphesuwayo ehlabathini ezweni,
elingcolile nazi esandleni sikaJesu Kristu siphesiwa kwidirection errong. Amen. Yonke into sifundile even nakuncwadi yesambulo yesterday ukuthi zonke izinto nazi kuyo siphesiwa the power, ipower isesandleni kuye, siphesiwa ingcebo ikuye, siphesiwa everything esidinga ikuye. But kudinga ukuthi si understand now sikushiye ukusiphesiwe sifune sicontinuishe nokusesandleni sikaJesu Kristu. Amen. Amen. So bazalwane kubekho lonto uma ndicinga ngezimo esidlula kuzo nesimo eside ngokuphazama nje ngokuthi ngokuqhwanyaza nje kwamehlo sesidibana nomama sekwisimo esinzima kakhulu. Amen. But kwavela le nto ithi be positive, continue in his word. Amen. So the more continue in his word, the more isimo sichinja. Amen. Hallelujah. Amanzi ukawathi wenza umzekelo umama ngamanzi ukuthi amanzi kangama amanzi anamandla. Uma ungathi every day kube khona ichonseliwa apha every day uzofika kusasa ufike ithayili senje ya kungekho lenzekayo. But the more amanzi echonsiza, the more isimo sethayili sichinja, the more isimo sethayili sichinja njalo njalo up until ithayili give up. Hallelujah. Now i-problem yethu ukuthi sihambe sidinwe sityhafe sigive up. Yiyo loo nto lithi izolo Nkosi singatyhafi ekwenzeni okuhle. Amen. So ndivuka naloo nto kuseni namhlanje ukuthi speak the word. Noma isimo sinjani, speak the word. Continue nezwi. Hallelujah. Because oku izwi kufuneka likucime ezimpilweni zethu. Koku kwendeleyo kunempande ezimpilweni zethu. Le system inengcambi ibambelele now idinga ukuthi sibekezele. Idinga ukuthi siqhubekeke. And the more siqhubekeke, the more iba loose, the more izinto zisenzeka. Hallelujah. Amen. So yeah, singadlula nje sifunde pha kuJohn chapter 15 verse 16 egameni likaJesu. Jathi nje ukuconfirma oku sikufundayo. Amen. Amen. Uthi apha 16 asinini enanyula mna ndim owanyula nini. Yes. Ndani misela. Amen. Amen. Ukuze niye nithwale isiqhamo nokuze isiqhamo senu sihlale. Ukuze oko enithenda kucela kubawo egameni lam nikunikwe. Amen. Enithenda kucela kubawo egameni lam nikunikwe. Hallelujah. Now sifunda ukuthi lithi uThubawo izinto zonke uzinikele kuye uYesu. Amen. Uzinikele esandleni sakhe. But uthi mayithetha apha enikucele kubawo egameni lam niyakunikwa. In other words, ngegama lam, igama lam lisisitshixo sokuvula anywhere epho nifuna uhamba khona. Now even ukucela kwethu uma sicela ngegama likaYesu sicela ngeauthority. Sisazi ukuthi oko sicelayo uba uzasinika. Amen. And ukuma sicelile kuba ngegama likaYesu oko sicelile sikulinda patiently. Sisazi ukuthi inkosi iza kusinika ngoba uma ingekandiniki ngoku kunesizathu sokuba ingekandiniki ngoku. Kodwa uma mina ndikholwa ndiqhubekeka ndibeka ithemba lami ndikholwa kuyo izandinika le indinikile ngexesha elifanelekileyo. But it's a matter of time ukuthi le nto manifest. Because ezinye izinto esizicelayo sizicela sifune ukuthi sizinikwe ngalomzuzu, but izinto esizicelayo zidinga ukuthi zibe nesikhathi sokuthi zimanifest. Hallelujah. Amen. Awuthi mawutyala utyale ube ulindele ukuthi imbewu oyityalile ibe siqhuma namhlanje uyifaka ngoku ube siqhuma. No, uyatyala emveni kokuba utyalile unkcenkceshele ulindile patiently by continuing ezwini likaNkulunkulu. Uyankcenkceshela oko kutyalile, uyankcenkceshela oko kusityalekileyo empilweni yakho until kuze kuvele. And uma kuvela kuzavela ngesikhathi esirayo. Hallelujah. uNkulunkulu akekho selfish, akasiniki izinto ezazidestroya. Futhi uNkulunkulu yena nto ayifunayo ufuna inhliziyo yethu ibe kuye.
Hallelujah. It's not a problem ukuthi isimo ezidlula kuso sinjani, ukuthi kusijongana nesimo esinjani. Leyo into ayisiyo problem kuNkulunkulu. I-problem yakho ukuthi mina ndifuna inhliziyo yakho. Ngokukuyekela kwesi simo ndifuna inhliziyo, ndifuna ubamba le nhliziyo yakho. Nangweni ndiyifumana le nhliziyo yakho ngokupheleleyo, isimo siyadeda. Amen. So uma sihleli ezwini likaThixo, uma sihleli emiyalelweni kaJesu Kristu, ilizwi lenkosi izakuthwala isiqhamo esininzi. Nangokuthwala kodwa isiqhamo esininzi sezwi, nekuthe sakucela because sizakucela with understanding. Amen. Asizukucela just nje because siphushwa zinkanunko. Hallelujah. Zezwe okanye zamehlo okanye zomhlaba okanye, but sizamcela according to his will. Amen. And uma sicela according to his will, ilizwi lenkosi uyasizwa. And uma sizwile, then silinda impendulo patiently. Siqhubekeka ezwini lakhe. Asilindi sihleli, asilindi sisenze okunye, but silinda siqhubekeka ezwini lakhe. Amen. So ingakho sometimes ufumanisa ukuthi uthi ubongalindelanga ukhumbula ukuthi manje nakanathanda umthandazo nje. But udibana nento owayithandazele kudala wayilibala. uNkulunkulu abese kuphendula ngayo namhlanje because ixesha lakhe lifikile loba iphendule. But the more ndiye ndiqhubeka mna, the more uNkulunkulu esenza kwakhe. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Now uma sivala ke sigqibelisa uverse 25 ka chapter 16 kwa John lo. Samqala uverse 25 kodwa sipha ku 26 apho sikhona. Okay. Ezi zinto nizithethile kuni ngokuntsonkotha. Ukuntsonkotha ku yes, nokuba into ifihla ibe deeper without understanding. Okay. Yeah, but abe deep then makuthiwa into intsokothile kuthiwa i-very deep meaning yayo ayi-understanding. Okay. Yeah. Okay. Ezi zinto nizithethile kuni ngokuntsonkotha. Kuza ilixa endingasayi kuba sathetha kuni ngokuntsonkotha. Ndiya kunibekela ngokusekuhleni ngaye uBawo. Ngaloo mini niyakucela egameni lam. Anditsho kuni ukuthi ndiya kunicelela. Kuba uBawo ngokwakhe uyanithanda. Ngokuba nina nindithandile, nakholwa ukuba mna ndaphuma kuBawo. Ndaphuma kuBawo ndeza ehlabathini, ndiyakubuya ndilishiye ihlabathi ndiye kuBawo. Now uma esithi ngalo verse 26 ngaloo mini niyakucela egameni lam. Now siyakhumbula apho ukuthi bebathembise ukuza komoya ingcwele umthetheleli. So uma selefikile umoya ingcwele umthetheleli, siyakucela egameni lika Yesu, sizakucela kuBawo. Akusengo Jesu Kristu ozasicelela kuBawo. Andithi uthe uzasicelela ukuthi uBawo asithumelele okanye asinikeze umthetheleli yena mayesiya. So uma efikile ba uzafika sicelela umthetheleli umoya ingcwele. So uma efikile umoya ingcwele, then asisayi kucela, asisayi ukuthi siyocelelwa nguJesu Kristu kodwa siza kucela egameni lika Yesu. Umoya ingcwele asenzele. Amen. So bazalwane sithenjiswe ukucela kwizimo zonke, kwizigaba zonke zokuphila. Hallelujah. And oko sikucelayo sithenjisiwe ukuthi sizokunikwa. Yeah. But okona kubalekile ngicela uvule mama. Oh hayi, ngeke uyazivulela. Ndodakazi. Now uJesu Kristu apha usiqinisekisisa ukuthi whatever asithembise yona ikhona. But okwethu kukuba sikholwe. But singanelwa nje ukukholwa sihlala because ingozi lento kholwa ogqiba sihlale because sikule mess sikuye ngoba sikholiwe ogqiba senza lutho salinda sikholiwe. Kanti kufanele ukuthi siqhubekeke kokho sikholwayo. And the more siqhubeka kokho sikholwayo, the more uNkulunkulu ezikhila ezizinto. Hallelujah. So ngokuphuma kwisystem, ngokuphuma kwisystem yeliliswe, oko yi-act yokukholwa. Amen. Ukuthi siyaphuma then siyakholwa. Now siqhubekeka nokukaThixo kengoku. Okwezwe siyakushiya. So ngokwenza njalo zonke izinto zizozaliseka. Hallelujah. Amen. Jesu Kristu
ngikhilela into ngenye imini ukuthi thina asikho kule level yokufuna ubona i-miracles but thina uJesu Kristu siyi-miracle kaJesu Kristu thina. Unkosi uJesu Kristu ubonakalisa i-miracles zakhe kuthi because i-miracles ezabantu abangakholwayo abangamqondi zezo uthi azathi uJesu Kristu noma ke ningakholwa ndim kodwa kholwani zizinto enizenzayo imiqondiso yokuba abantu bakholwa. Na uma sesikholwe thina sajoba salindela ngemqondiso kodwa sendleleni kaBaba usiyimiqondiso ukuthi uNkulunkulu enza izinto zakhe ezimpilweni zethu ngokuthanda kwakhe. Amen. So ndiyabonga kakhulu ke bangcwele nako kokusenhlizweni yami egameni likaJesu ukuthi ezisiqhubekeka sithandaza asiqhubekeke bazalwane asiqhubekeke njalo the more sithandaza the more kusenzeka the more sithandaza the more idonga likreka the more sithandaza njalo egameni likaJesu and konke sisikwenzayo isithembiso sikhona akukho uJesu Kristu asithembise khona angazukuzalisekisa okuba thina sithini sibe positive siqhubekeke ezweni lakhe egameni likaJesu. Amen. Amen. Over to you Baba. Bazalwane siyavuselelana sisebukhoneni benkosi uNkulunkulu usekhulumile ngodada nje ngeke ngisasho lutho bazalwane ngiyabonga nje kuphela egameni likaJesu sesingathandaza bazalwane sibonge egameni likaJesu siyambonga uNkulunkulu ngaphandle makukhona umzalwane makhona umzalwane ufisa ukuthile ongibulekile ngomzali ekhuluma kuyambuleka ngizwe kahle mina tata le ukuthi nje isisindo ngisho ukuthi singakanani senkinga masilokhu siqhubeka nezwi sitrephula impande zesimo yabona igcine igive up sigcine isimo kodwa ukuxhomelela ekutheni thina siyaqhubeka uzwe kahle lokho and ukunikeza amandla futhi khona phela abazalwane lolu hambo lukamoya kanti sihlele emzimbeni wenyama inyama iyakhathala so iyakhathala inyama kodwa ke siyambonga uNkulunkulu osikhuthaza ukuthi asiqhubekeni bazalwane size sibone ama-result egameni likaJesu nokuthi ke kwelinye ixesha uThixo akaye siye si-expect uThixo ukuthi a-act kanti uThixo ufuna thina si-act lesithi aba-actayo ezweni lakhe so the more si-acta the more okube si-expect uThixo aku-actele kwenzeka ngenxa yezwi lokuba thina si-acte ezweni lakhe so uThixo unesizathu sokuba ezinye izinto aziyekele for thina ukuze sizokuba sendleleni eright sizo-acta according to izwi lakhe because if uzawu-acta every time thina simcela then sizawu-end up singelutho singabantwana nje abangakhuliyo but kodwa uma nathi si-acta asiyekile uNkulunkulu ufuna si-acte ezweni lakhe sibe positive ezweni lakhe ngoba uyalazi izwi lakhe ukuthi linamandla okutshintsha nasiphini isimo. Amen. So so kufuna sim-understand uThixo ukuthi kwezinye isikhathi uThixo uyathula ngamabomu not because of engenawo esohluleka but if elindele thina uba sizowuthina. Amen. So ngokwenza kwethu uThixo uacta according to i-action yethu nathi. Amen. Uma bekunjalo ngekuba uThixo acta kuyo yonke into abathemba ma-acte kuyo asenzile utho thina yes yabo and isishiye loo nto leyo singancedakalanga lutho. That's powerful. Siyabonga tata. Siyabonga bazalwane. Jesus.
Bawo ngcwele sibongile Nkosi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Siyabonga Tata wethu uthandekayo. Siyabonga Mdali wezulu nomhlaba. ungubaba wethu Egameni baba likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama siyabonga baba likaJesu. uqiniswa Ngegama siyabonga likaJesu. Ngegama